ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Sarkar Jilla lingba ke Office of District Transport Officer jong ke East Khasi Hills ringkat ke jingat lang bat ke Office Person with Disabilities hal kat wei trik juliu ala cara pusau kelapin long ke jing ajing pensyai na kebenta ke nongnya kali kamai lor ke hok jong ke break bedani ke jing duna ke department. Kajing temu jangan kajing ajing pensyai kalau nak benta ben pensngau tho ikinongnya kali kamai bagi dia ben buram iki break bedan kajing dona ha ke department ketrat transport lakin tu ya kinongnya kali kamai hapo kanong ba shillong ben ai kajing trailang mat ko office district transport officer ben le ko bahae nak benta ki break bedan jing dona ha ke department ke bedan kam kajing arab re am ben iben ne petang dak kaman ka office DTO lakin turu ik beduna de khotman bakim day ben tiang ki pulen de ki ben pan ke jingarap na ki pulen ha ki den kam ke jingarap ben jam na shilia jong ka surak hagri ke sngi ki ken hon jong nya taxi ki blor manya shim ben ta ki ken thop ki East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ka sinju ki nya taxi sorbat khapsor bar ka Khasi Jaintia Tourist Maxi Cab Association Wede pani driver hoy ha chi jong ki driver ten apa sih dalam perjalanan? Ting apa yoi perlu kiberbiang, pak kiberbiang, ni orang alep pak, soal tapi ni kertas pak, yang itu pak, ni deh pak deh, nak kata kau, hak ni kau, orang pak, ni deh pak kertas, they also they have the right, like us. Dengan kata ba ini bang semua problem ki makiru kita ki masen mengiru kita ki masen dan kita sebut ki cini ber haba nyepakat yang ki asbelti kumani nyelapan tip yang ke bangile pada ke bangile Padang yang semat ini orangnya, padang yang sedang kenduk, yang kenduk, yang tidak ada. Berat, hak beda pak yang di disabilities. Kalau ingin hak dan berhak proses, kumpulan pam, misalnya yang hak beda, bat kalau yai kalau yang jangkit driver berarti passenger dan nyundai bang long kita kirim berjemur jemurkan right HBD bat kafe kembang long bat ikan mereka kafe kembang HBD bat disabilities kan long totally difference ni berbeda orang yang sudah sebutkan yang kita dengarkan penting teman hal berbeda ya kemudian kita paham ini hasil 50% dan kemudian hal berbeda maka yang kita semua kita batin cium yang kata pandu hanya cukai jangki ban berkat KPD kita kiberna rekod kita jangki. Alright, ten bolsen hanya cukai jangki kibero nisat new yang kiberong disabilities. What hari ini di sini pedang sismi asmi lo mengenai kendo ada nanti apa hospital Nasrat. Dan kue kue utai kebersama di wayang utai. Anda acaranya untuk last DNA kau ni nak bapak pilih channel em kau ngang dan ngang hospital mana
tempat saya ini undang video putra. Boleh. Tai kong leong dampak bahwa dalam kesimpulan kata kita kandungnya adalah bersama ngaruh dalam mesin, mayu dalam mesin, masih bisa siswa kan. Ai tai dapat theo ini dong, lebih i hanam pemain, hamil hemat naik terusuk, ai dapat kamu suke. Kaya kapulong yang kata siswa haka bege pakai sendiri dalam email mesin berkoda pada kepola orang yang kaya tongkat lele nama pemerintah ube dalam sibuk waktu dulu sintermen akan sendiri dalam hidup biaya mana resmi negara yang jangka सरकार जो है सरकार में खड़ा कलाशी में जैसे इंजाम नरू उसने 8,000 खरा हर बार termi ya kan notification har bayar day berkabahan kali manung sida yagi perlok cumi badon kicing ham jenguna hagi de parapnya ke सरकार में खड़ा kalau ai order badai dan chicken door negara jogi kumba lepen pau du presiden jong kasih jantia Meksika Association lepen pau ba jadi perlu driver di jogi bagi mereka yang berdua, hal bagi yoi, ini perlu dijoni, badan itu naik karena ini yang berdua tidak terbaik tadi. Harga kopor, lese ingin berkat, bah karena mereka jadi menang, nama bahasa sejarah. Henry, harga celah joni, pembangun tim, bagaimana celah kalau tim play, celah. Kami siapa yang mulai berbor, ngisiapu bagi ketua itu nama kejani harga berbor karena mendapat kejenderku nescaya. Kejauhi perkara lese harga berasing dalam boy cispa aspa Henry kejenderku kalau kita nescaya ulai ulah berkepu sifau syarikat ada jadi ini menjadi ni negara yang transport department kunjuk negara yang home department ni mah untuk jadi enforcement staff menjadi hadalan dicegah ni mah untuk jadi polis hadalan dicegah mobil jadi dicegah tidak ramai jadi menjadi negara Henry ini orang yang di tempat ini berpindah terlalu. Bakum kira taksi, kita lagi cek hakaba niyo kijing ucor, bagi yoi yang dibeli bangunan ibadah kijing tunai kamet, timtre ambil tiu, nama kesimpor ini. Barang tiu yang dinamar pihak PCP. Henry nagapahit di perlok lebar. Bakin tiu yang di perlok menjadi wajib yang di polis. Nama di polis itu bakin dia ada kamu berapa. Walau kata hendak yang terjadi Lesi di polis telah menjalani Henry berpikir berpilih hai radio hero lembek di luar ini. Bahasa David ki bosses hadirin celah kila di babon di celah kila di riset dan di celah Tamil Nadu Andhra Pradesh di riset bun di
Naruta diperlok joni di badan jingduna hari kabar. Hendrai nekalin joni hagani dicela joni nipu bandesa tangan atali lisit nakabanda idekhat lami perlok badan jingduna hari kabar. Dakabani perkataan jong diperlok joni badan jingduna hari kabar. Kumta terpahat ikinangalam jong association hagabadet jong bos berkunjung di kahaya lebih sinoha bandrisya ada di sini dagabanta ini diperlok di jongi lada ini diperlok jongi kimdon kiwe bersejarah di bagian dari kami tidak akan salah di sini tanpa indra awan mati lalu mati dari bahaya kita misalnya negara soal berjauhi ni bukan sama ni bukan kam saya kawan ni ada di Indonesia ni orang jadi Henry hadir di sini pertanyaan di jadi berkom sedang sama negara jauhi ni kuat ni cepat bahasa sisir ni dia berkom dia kemudian kali badan ijinuna kabar kemudian wat itu imei ipaki joli belano kerja jadi kemudian kan driver bos kemudian wat bani ipaka ipasal bos ini berada di bagian. They have brought out the notification that the concession will be given at the rate of half of what is being charged in the vehicle. To that effect also, recently from the Commissioner Office of Transport, they have given a notification to all the DTOs that this notification has to be complied in a way all the vehicles, whatever the government or the private vehicles, has to provide for half of a concession for the persons with disabilities. But at the same time, I would like to reiterate that a person with disability should have in possession the unique disability card. This is where your ticket will be. This is where you will have to show like you are to be given a concession based on that. Many of the drivers may find it difficult, as I could see, in making a decision because you are not in possession of the card. So far, we have not received any complaints regarding these rejections or the refusal on the part of any drivers rejecting to allow the person with disabilities with half a concession. But I believe with the sensitization like this, the programs like this, the awareness that is being given to the stakeholders in every field would promote and bring an understanding among the different people with disabilities, wherein they are also supposed to participate to the fullest. That way, when we see the current status, many of the persons with disabilities may have chosen to remain indoors because the facilities are not available to them. Probably the economic conditions does not allow for the free mobility, wherein concessions like these, because of the awareness, non-awareness on the part of maybe like the vehicle associations or the
the drivers making a refusal to allow for the after concessions to be given or certain other difficulties. From the government side, through the transport department, we have been also trying to make the vehicles accessible by way of ramps. There has been also the constitution of the state level consultative committee where this accessible transportation are being taken care of. Even the Supreme Court has, in one of the PIL cases that was filed, had given instructions for all the states to take up accessibility in the built environment, accessibility in the websites, and also in the transport sector. So under this also the issue of sensitization and awareness on the part of the driver comes in, where we also need to tell all the stakeholders that in order to have a more mobility, more participation of the persons with disabilities, we also take into account small things that matter in a small way. One end, like that. Two seats. Yes. Use your hand. Slow.